Tashun Romanos capítulo 2, lectura tatzeltal. Hichiun tehaate mayuk bi yashu ya amaka batak op macha ya kuya ba ate ya lebeis multe yane te bitil ya lebeis multe yane haat nish ya ale castigo ta tohol intes multe ya lebeite yane hich nish ya katas pasel uuk na ohtix tohol te ya ichawan tak op Dios yuun te machatik ya tilinehik spasel te bila amene. Hich te bitil ya yal te smelelil kope. Hich yuun te haate bia anop yuun. Te bitil ya walbeis multe yantike sok te bitil ya katnish tas pasel uke. Yuun balya kuy te mash ak botat castigo yuun uuk te Diose. Ya balapah te bayel shkushtayeha te Dios te bitil hal kaal yash maliwane. Yuun balmak mabakoem ta wotan te haas ventail te bitil ayata kushtayel yuune te yakuk asuhte sa wotan tas tohol te Diose. Haugmeto kashtulan te awotane. Yuun maba asuhte se te awotane. Hich yak tatoyel shan castigo ta tohol te kechel yastas kalelal castigo te yashchignaha te Dios yayal tahamal te stohil te chahpanel yuune. Yame yak beis tohol huhutul chikan te biyilel te yatele. Yame yak be shkushlihal sbahtel kinaltas tohol te macha ya telin spasel spisil ora te bilalek ta pasele sok te yasle yutzilal te mashlahe. Yan te machatik toy baitike yame shakbot castigo sok yilimba Dios yuun mash chunik te smelelil kope. Te ha nash baem ta yotanik spasel te bila malekuke. Yame yik svokolil sok shkushul te machatik ya telinehik spasel te bila malekuke. Ha nail te judio etike sok uuk te yan lumetike. Yan te machatik ya telinehik spasel te bila leke. Yame shakbot yutzilalik yuun sok lek meskoplaleshkotik yuun. Sok lamal mekinal yayik yuun. Ha nael te judio etike sok uuk te yan lumetike. Melel te Diose mayuk machas tsao nash tayotan tuluk. Melel te Diose mayuk machas tsao nash tayotan tuluk. Spisil te machatik yasles mulik. Manchuk te memabaya yohik tohol te mantalile. Chayel yashbahtik, inte machatik yasles mulik, te yayohik tohol te mantalile, hayash ich otik tak op yuun te mantalile. Melel ma hauk to yash ilotik yuun Dios te machatik ha nash yayaik tohol te mantalile. Ha to yash ilotik yuun Dios te machatik yas pasik te bila yayal te mantalile. Melel ay machatik yan lumetik te masyaik tohol te mandalile. Haugmeto yaspasik uuk te bi yayal te mandalile. Melel ay mandalil yuun tayotanik. Melel te ichikan ta ilel tasven ta te bi la yaspasik te bitil tsibubil tayotanik te mandalile. Hichas naik tzahtayel yotanik. Hichas naik tzahtayel yotanik. Te melel ta yotanik nash snaohik tohol te me malekuk te bila yaspasike o te melek te bila yaspasike. Hich yuun yamestas kalelal yuun Dios te yash ich bot opik tas venta te Jesucristo yuun spisil te bila mukem
las pasik te ans viniketike. Hich yu'un yamestas k'alelal yu'un Dios, te yax ich'bot sk'opik tas venta te Jesucristo yu'un, spisil te bilamuken las pasik te ans viniketike. Hich nish te bit ilyayal te lek yach'ilk'op te yakon tas pukele. Te judioitik sok te mantaliletike. Te ha'at te a'biline te judioe, ha'yipine ha'wotan te mantalile sok te bitil a'ch'une te kuxul Diose. Sok a'nao te biyask'anyo tan te Diose. Sok p'ihuptes bilat yu'un te mantalile, hichi a'na'stsael te bilalek tapasele. Sok hich aitawotan te yashu awons, stop tohoptesel te ma'site, sok te ya'awak sakubuk inaltas toholik te mach'atik ayik ta ihk'inale. Akuyu ha'bat ta p'ihupteswane hat yu'un te mach'atik map'ihuke, sok maestroat yu'un te alaletike. Yu'un aita venta te p'ihilk'op, tesmelelilk'op sok te mantalile. Biyu'un te ya'way p'ihupteswane tas tohol yan, mabal ha'ok lek te ha'nail ya p'ihuptesab'ae, tohol ya cholbeisk'op. Tohol ya cholbeisk'op lal te malekuk te a'lek te elek'e. Tohol ya cholbeisk'op lal te malekuk te elek'e ha'ok me'to elek'at. Ha'at te ya'wal te malekuk te mulveje ha'ok me'to mulvehat. Ha'at te a'wilaye te lok'onbaitike, ha'ok me'to ya'wel k'anb'ey te bitik ay ta ch'ulna yu'nike. Ha'at te atoya'b'ay yu'un te mandalile, ha'ok me'to yach'ay te mandalil yu'un te Diose. Hich ya'wak ta ich'el ixtak'op tayel te Diose. Melel nix'at te bilatz'ibubil hilel tas jun te Diose, ha'ex ta ventaik te yixtak'op taybey sbil Dios te yan lumetik te xe. Ha'ex ta ventaik te ya yixtak'op tayeybey sbil Dios te yan lumetike te xe. Melel nix'a te aisk'oplal awonik te circuncisione, te me ya'aba telenixpasel te bilay yayal te mandalile. Yan te me k'axin tayej mandalate, tohol te awich'o circuncisione. Ha'ok me'to te mach'a mab'ayich'o te circuncisione, te me hich yaspas te bitil yayal te mandalile hich k'uemix tas tohol Dios te yich'o circuncisione. Te mach'a mab'ayich'o tas b'ak'etal te circuncisione, te me huy yu'un spasel talek te bilayayal te mantalile, ya me yak'at ta k'exlal ha'at te ch'ay mantalate. Yu'un te bitil mab'aju'em awu'un spasel manchuk te me awich'oj te mandalil te tz'ibubil tas tajune sok manchuk te me awich'o circuncisione. Chikan tajamal te maja'ok mero judío winik te mach'a judío winik ta ilele, sok maja'ok mero circuncisión te mach'a yich'oj nax tas b'ak'etale. Ja' mero judío winik te mach'a hich ay tayo'tan, sok te mach'a yich'oj tayutil yo'tan te circuncisione. Melel ja' yaxa'tej tayo'tan, melel ja' yax'atej ta'otanil stukel te espíritu yu'un te Diose, maja'ok yax'atej te bilatz'ibubile, te mach'a hich ay te yo'tane, lek sk'oplal yaxk'ot yu'un Dios,
Mahauk lex oplalish ot yuun te vini ketike. Bueno, atoshan te vuelta.